Mokgatlo wa EFF o buile gape kgorontsheko e fela mo lebakeng le ke bona bao ba belaelago. Moetapele wa mokgatlo Julius Malema o nyaka go hlohlora Kunene. Baemedi ba semolao ba Malema ba ngangile ka la gore lentšu le la lefene le na le history e kgolo bjale ka ge le be le šomišwa bošaedi ke morafe wa Mahutu go ya morafeng wa Matutsi nakong ya dintwa tša bana ba thari ka Rwanda. Stripped to its essentials, it's really an analysis of Mr. Kunene's words and whether or not it is cognizable in law for him to get away with using the term cockroach, given the loaded political history of that word and its inherent link to genocide. We're in court with gangsters who are perpetuating anti-black sentiments in South African society by calling people cockroaches without an appreciation of the historical context of the use of that word. It's a dehumanizing slur. Ditaba di le bjalo Kunene yo a ile go ya ba leloko la EFF o sanganga ka la gore a ka se kgopele tshwarelo. Sehlopha sa baemedi ba gagwe ba molao se ngangile ka la gore Kunene o ile a ferehlwa maikutlo pele ke Malema morago go bitša mokgatlo wa gabo bjalo ka mokgatlo wa mapantiti go ba tsona dikebekwa. I'm not saying there is no context in which the word cockroach in the South African context could also be employed as hate speech, but the context in which it was used here, it was not hate speech. You will remember that when I called him a cockroach, I was responding to a question by a journalist that was interviewing me after he called us bandits. And all these members, a party of bandits, which means all members of Patriotic Alliance are bandits. Go bontšha ke go hlolana ka diolo magareng ga baetapele ba ka bobedi go ya go ba setšo sa mehla le mehla mo morago ba rarolago mathata a bona dikgorontsheko.